Nshuti bavandimwe muri Kristo abo dusangiye amakuba n'ubwami no kwihangana bibonerwa muri Kristo Yesu. Shimye Imana kubona aka kanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Rero ubu ngubu twatugiye kuvuga ku ncamake z'igitabo ca Daniyeli. Ariko reka dusome hano mu gitabo ca Yeremiya ariho duhera kuri 52. Hanyuma turasoma ku murongo wa 4. Nyuma dukomeze tuganire. Sedekiya agomera umwami w'i Babuloni, nuko mu mwaka wa 9 wo ku ngoma ye mu kwezi kwa 10 ku munsi wa 10 w'uko kwezi, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni we n'ingabo ze zose batera i Yerusalemu, barahagerereza bahubaka ibihome impande zose, nuko umurwa uragotwa. Birinda bigeza mu mwaka wa 11 w'umwami Sedekiya mu kwezi kwa 4 ku munsi wa 9 uko kwezi, inzara iba icago mu murwa, kandi abantu bo mu gihugu bari bahunze. Abantu bo mu gihugu bari babuze ivyo kurya, maze umurwa ucikamo igico, ingabo zose zirahunga. Katugarukira ahangaha, urakomeza usome unkurikiye, uzasoma iki gice ca 52 cyose, uzamenya amateka impamvu zatumye Nebukadineza atera uyu murwa akawusenya. Rero tugiye kuganira iki gitabo ca Daniyeli. Iki gitabo ca Daniyeli ni igitabo c'umuhanuzi mukuru witwa Daniyeli, numwe mu bahanuzi bakuru bavugwa muri Bibiliya, Yesaya na Yeremiya na Ezekiyeli na Daniyeli. Kandi iki gitabo ca Daniyeli dusanga kigiye gihura cyane n'igitabo cy'Ivyahishuriwe, rimwe na rimwe kigahura n'igitabo ca Ezekiyeli, kuko byose ari ibitabo z'ubuhanuzi bivuga cyane hejuru y'ibihe by'imperuka. Iki gitabo ca Daniyeli dusomye ko ku ngoma y'umwami uhereye ku gice ca 25 urasanga umwami Yehoyakimu niwe ari ku ngoma. Noneho Nebukadineza atera kiriya gihugu, maze kugitera anyaga abantu arabatwara. Maze kubatwara hashize imyaka 8 yongera kugaruka. Ubwo yashizeho yimitsi wundi witwa Yehoyakini. Maze gushiraho Yehoyakini aramubwira ati, wowe nunyoboka kuko andi mahanga nyobotse, taco tuzapfa namwe abayuda, muzakomeza muwe ku ngoma, kuko ariko mutanga imisoro n'ibindi byose byari bigenewe guhabwa abami muri ico gihe. Ariko uriya mwami ntiyamwumviye Yehoyakini. Hashize imyaka 8 Nebukadineza ariheta aragaruka, yongera gutera Ubuyuda. Amaze gutera Ubuyuda atwara abantu. Ubwa mbere rero atwaye abantu b'ibikomangoma n'abami n'abanyabwenge, nico gihe yatwaye Daniyeli n'abagenzi uko ari 3. Muri ico gihe rero hashize imyaka 8 arongera agaruka, noneho atwara abandi bantu bakomeye mu gihugu bo hagati. Imbere yaratwaye nk'abantu bo hejuru, agarutse ubwa kabiri atwara nk'abantu bo hagati. Agarutse ubwa gatatu nyuma y'imyaka 11, ubwo yari yasizeho undi witwa Mataniya. Ubwa mbere yatwaye Yehoyakimu, ubwa kabiri atwara Yehoyakini, ubwa gatatu atwara uyu mugabo witwa Mataniya, ariko ni wa mwisi izina rya Sedekiya. Iyo zina rya Sedekiya rero ngo bakoranye amasezerano, amubwira ati, wowe ntukagomesha abaturage, uzanyoboke. Mataniya aravyemera, amwita izina, amuhindurira izina, amwita Sedekiya. Bivuga ngo ni amasezerano bakoranye. Ariko amaze kugenda nyuma y'igihe, nawe aramugomera, ntiyamuyoboka nk'uko amahanga amuyobotse ngo atange ibigenewe abami. Bituma rero nyuma y'imyaka 11 yongera kugaruka Nebukadineza,
none hatwara abantu bose mu gihugu. Bibiliya itubwira kuko yatwaye abantu bagera ku 2600 abagiye bose bashitse ku 10. Abo ngabo nibo bajanywe mu gihugu c'i Babuloni. Hanyuma rero janamwe abasore ko ari 3 amaze kubajana, witwa Daniyeli, witwa Hananiya, witwa Mishayeli n'uwitwa Azariya. Amaze kubageza mu gihugu abahinduriye amazina kugira ngo yatekereza ko nabahindura amazina azabahinduye n'imico yabo. Abahindura amazina, witwa Daniyeli amwita Belteshazari, witwa Hananiya amwita Saduraka, witwa Mishayeli amwita Meshake, witwa Azariya amwita Bedenego. Rero ategeka inkone yiwe yitwa Unishipenazi kubazana mu bandi banyeshuri ngo bige imyaka 3 ubwenge bw'abakarudayo, kugira ngo ramubwira ngo atoranye abasore b'abaheburayo, basore beza bafite inenge, abanyabwenge kandi bafite ishusho nziza, ngo baze kwiga ubwenge bw'abakarudayo kugira ngo imyaka 3 nishira ngo bazaje bahagarara imbere y'umwami, bafashe umwami mu by'ubutegetsi kumugira inama n'ibindi byose abakeneyeho. Hanyuma rero aba basore bamaze gutoranywa baja mu kigo kwiga nk'abandi. Urasanga mu gice cya mbere n'umurongo wa 8 Daniyeli ngo agambiriye kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami. Noneho ngo nico catumye yinginga uyungu warushinzwe kubagaburira kugira ngo abagerageze ngo abagaburire gusa imboga n'ibishimbo. Undi ashaka kubanza kwanga, ariko ndaramubwira ati utugerageze iminsi 10 nishira ugasanga tutameze nk'abandi banyeshuri, ubwo rero uzakora ico uzumva. None ngo arabagerageza iyo minsi 10 ishize yasanga bameze neza, nta kibazo bafite, abemerera kuza barya ibishimbo ngo n'imboga n'amazi. Cyatumye batemeye ibyo kurya umwami yari yategetse n'inzoga n'umusa wa vino, nuko byabanza guterekerezwa ibigirwamana. Rero iki gitabo ca Daniyeli kigabuyemo ibice bibiri bikuru. Igice ca mbere kugera ku murongo wa 6, igice ca mbere kugera ku ca 6 na amateka yabereye i Babuloni. Igice ca 7 kugera ku gice ca 12 niyerekwa rya Daniyeli cyangwa se Daniyeli ivyo yahishuriwe. Ko niko iki gitabo kigabuye. Noneho rero tugiye kuvugaho incamake ya buri gice cy'igitabo kugira ngo abadukurikiye nabo bazagire ko bafashwa. Igice cya mbere cy'iki gitabo ca Daniyeli dusanga na amateka ya Daniyeli na bagenzi be kuntu banze kwiyanduza muri kiriya gihugu, bakinginga uriya muntu warushinzwe Aspenasi warushinzwe kubitaho kugira ngo barekere kurya biriya byo kurya bamusabye birimo ibishimbo n'imboga gusa n'amazi. Ibyo dusanga muri iki gice cya mbere. Mu gice cya kabiri tubonamo igishushanyo umwami Nebukadineza yarose. Yabonye igishushanyo kinini kimuhagaze imbere. Cyo gishushanyo cyari giteye ubwoba, cyari gifite ishusho y'izahabu n'ifeza n'imiringa n'ivyuma bivanze n'ibumba. Cyo gishushanyo ngo arakitegereza ngo abonaho bagezaho yabonye ibuye ngo riturutse ku musozi ngo ritasunitswe n'intoki z'umuntu ryikubita kuri cyo gishushanyo. Cyo gishushanyo ngo giherako kiravungagurika kirashira, ahaco ntihongera kuboneka ukundi. Hanyuma mu gice cya 3 nanone yongeye kubona yongeye mu gice cya 3 yaremye igishushanyo ngo agishinga mu kabande kadura, ategeka ko abantu bose bakiramya. Aba basore ko ari 3 Saduraka na Meshake na Bedenego banze kubarara imbere ya kino gishushanyo umwami yari yakoze akagishinga muri kibaya cya Dura. Amateka yawo murayazi, kuntu umwami yagize uburakara akabafata akabata mu muriro, ariko uriya muriro ntugire ico batwara. Nanone dusanga mu gice cya 4 uyu mwami yarose abona igiti kinini cyane, ico giti ngo cageraga ku ijuru. Usonye mu gice cya 4 no ku murongo wa 7 ugasimba ku 16 kugera kuri 24. Iki giti gucageraga ku ijuru
kandi ngo inyamaswa zo mu ishamba zabaga munsi y'ico giti n'inyoni zo mu kirere zose zarikaga mu mashami yacu. Yumva ngo ijwi rimubwira ngo rivuga ngo mukuru wagizwe umurinzi ngo ategeka kuko batema kiriya giti ngo bakagikokora hari amashami kugira ngo ziriya nyoni ziri mu mashami yacu zive mu nyamaswa ziri munsi y'iki giti nazo zivemo. Kandi ngo ico giti bamaze kugitema aravuga ngo igishitsi cyacu ngo bagihambirize ivyuma n'imiringa ngo bakerekere mu butaka kugira ngo gitondweho nikime kumara ibihe 7 uko niko umwami yumvishije iryo jwi rivuga. Mu gice ca 5 dusanga umwami Belutashazari yagize ibirori ngaruka mwaka nkuko bahoraga babigira wari umunsi wabo mukuru. Sinzi icyo uwo munsi mukuru wari umunsi mukuru w'ingaruka mwaka. Hanyuma yibagirwa kuko igihugu cye kiri mu bihe bibi by'intambara. Amaze rero gusinda nibwo yatumizaga ibikombe ise cyangwa sekuru nkuko babyita ni sekuru ariko abandi bavuga ngo ni se. Atumiza ibikombe biriya bikombe umwami yari yarakuye Yerusalemu iwe yari yarabibitse mu ngoro y'ikigirwamana cye. Ariko Belutashazari we arabizana abinywesha inzoga we n'abagore be n'ishorekeze. Umwanya ari uko abinywesha inzoga abona ikiganza kirandika ku rukuta kidafite ukuboko cyandika amagambo 3. Cyo kiganza cyaranditse ngo Menimeni Tekeli Ufarasini. Umwami rero agira ubwoba bwinshi ngo ahinda umushitsi akomanganya amavi atumiza abantu abakonikoni ngo baze gusobanura ibyizo nzozi. Ariko bamaze kuza bananirwa gusobanura izo nzozi niko bamubwira kuko hariho umuntu w'umunyagano waza gusobanurira abasekuru. Baja kumuzana Daniel amaze gushika aramusobanurira ibyizo nzozi. Kubera ko tukisobanura neza ibyo tuvuze reka tubanze dukomeze turacari ko tuvuga ku ncamake hanyuma tuzabona gusobanura neza. Igice ca 6 dusangamwe akagambane bakoreye Daniel bagenzi be abo bakoranaga muri ubwo bwami ba ministre cyangwa abandi bakuru mu gihugu bamukoreye akagambane bitewe nuko Daniel ku ngoma z'abami bose yahoraga mu mwanya wa mbere bitewe n'ikizere bamugiriraga kuko yari umuntu w'inyangamugayo kandi utarabonekwagaho n'amafuti ngo bituma bamugirira akagambane. Ayo mateka Daniel murayazi. Cyo cyatumye bamufata umwami Dariyo amutamurwa rw'intare bitewe nuko atubahirije uyu munsi bari basabye ngo abantu ntibakasenge imana yari yose badasenze umwami. Mu gice cya 7 rero turabonamwo iyerekwa rya Daniel kuko tugeze mu gice cya 2 cy'iki gitabo. Turasangamwo Daniel ngo aryamye nijoro we yabonye imiyaga 4 yabonye inyanja ngo abona imiyaga 4 ihumbuka mu nyanja. None ngo iyo miyaga 4 yavuye muri iyo nyanja noneho ngo abona muri iyo nyanja havamo inyamaswa enye. Inyamaswa ya mbere ngo yasaga n'intare, iya kabiri gasa n'idubu, iya gatatu igasa n'ingwe, ya kane ngo yari inyamaswa iteye y'iburizi naravuga ngo yari inyamaswa iteye ubwoba. Aravuga ngo yari ifite imikaka ngo yaryaga ibintu byose ibisigaye ngo ikabisibangisha amajanja yayo. Ayo magambo rero ni yari muri iki gice cya 7. Izi nyamaswa enye tuzazisobanura neza tuvuge ibyo ari byo ariko reka tubanze dukomeze tuvuge. Mu gice cya 8 nanone yabonye imfizi y'intama n'isekurume y'ihene. Amaze kubona imfizi y'intama n'isekurume y'ihene zirashamirana. Iyi mfizi y'intama yari ifite amahembe 2, aho imfizi y'ihene ngo yari ifite ihembe rimwe. Zirashamirana ngo zishamiranye ya mfizi y'ihene ihembe rimwe riracika, rimaze gucika hanyuma hamera andi mahembe 4 mu mutwe wayo. Ibyo nivyo yabonye muri iki gice cya 8. Mu gice cya 9 dusanga Daniel yaragize ibihe byo gusenga ngo yatura ibyaha bye, yatura n'iby'ubwoko bwabo, asabira umurwa wabo Yerusalemu wari warasenyutse kugira ngo Imana yemere ibasubize.
basubize mu gihugu cabo, kuko yasomye igitabo c'umuhanuzi Yeremiya amenya kuko Yerusalemu hazamara ibihe 7 hasenywe, hanyuma akazongera bagasubira mu gihugu cabo. Mu gice ca 10 nanone dusanga ni igisubizo c'amasengesho ya Daniyeli ayo yasenze. Usomye mu gice ca 10 ku murongo wa mbere ukagera ku murongo wa 9 ugasimba kuri 11 kugera kuri 21, urasanga ni igisubizo c'amasengesho Daniyeli yasenze. Mu gice ca 11 turasangamwo intambara z'umwami w'Ikusi n'umwami w'Ikasikasi. Abami rero bombi bakomeje kurwana ibihe birebire. Ibi nivyo bigize kino gitabo. Abami bombi ni umwami wa Misiri n'umwami wa Siriya. Nibo bakomeje kurwana amateka maremare barwanira ubutegetsi. Nidusubira tuja kubona umwanya turaja kubisobanura dusubiye inyuma ho gato. Abami bararwanye cyane bombi, uyu mwami wa Misiri n'umwami wa Siriya, ibihe birebire cyane. Uyu mwami wa Siriya yitwa ngo Seleukusi, naho umwami wa Misiri yitwa ngo Ptolemy, yitwa ngo Ptolemy. Hanyuma rero igice ca 12 dusanga tubona yerekwa rya Daniyeli, yerekwa ivy'iminsi y'imperuka. Usomye mu gice ca 12 ku murongo wa mbere ukagera ku murongo wa 10, basimba ku murongo wa 11 kugeza ku 13, dusanga ivyo Daniyeli yagiye yerekwa by'iminsi y'imperuka. Bivuga ibihe yagiye yerekwa ibihe by'abami bari bukurikireho, byo yagiye yerekwa bijanye n'ibihe by'imperuka. Rero reka dusubire inyuma ho gatoya tube nk'abaganira kuri ibi bintu tumaze gusomaho bukeye. Twari tuvuze ko igice ca mbere cy'iki gitabo ca Daniyeli dusangamwo amateka ya Daniyeli n'abagenzi be, kuntu bagira ucizere bagashirwa mu mashuri kugira ngo bige ubwenge bw'abakarudayo, kandi bakagambirira kutiyanduza kuza kurya by'umwami. Uriya mugabo warushinzwe ku Aspenasi warushinzwe kubagaburira arabibemerera, kuko yasanze ntaco bibatwaye ubwo yabasuzumaga nyuma y'iminsi 10. Ibi nivyo biri muri kino gice ca mbere, nta bintu byinshi birimo. Igice ca kabiri rero tugiye kuganira, tugiye kuvuga ku bw'iki gishushanyo Nebukadineza yabonye. Iki gishushanyo Daniyeli yabonye, Nebukadineza nako yabonye igishushanyo, umutwe ngo wari zahabu, igituza cyari ifeza, hano hepfo inda yose ngo yari imiringa, hano ibibero no kugeza ku maguru byari byuma, ibirenge byari byuma bivanze n'ibumba. Uyu mutwe w'izahabu bwari ubwami bw'abakarudayo, ari ubwo bwami bwa Nebukadineza. Rero ubwami bwa Nebukadineza bwari bukomeye, niyo mpamvu bwagereranywe n'izahabu. Izahabu rero niyo buye rifite agaciro mu yandi mabuye yose acukurwa mu butaka. Niyo mpamvu ubwami bwe bwagereranijwe n'izahabu. Kandi ubu bwami bwari bukomeye cyane, ariko umwanya ngo yari ku gisasiro cyiwe atekereza, yibaza hejuru y'abazatsimbura ingoma yuko bazaba bameze. Imana ishaka kumwereka kuko ubwami bukomeye yagiye butsimbuza ubunyantege nke cyangwa se ubudafwanije imbaraga n'ubwari busanzweho. Ubu bwami rero hanyuma yaho agiye kubona, abona igishushanyo abona icyaka hano mu gituza hari ifeza, cyambere cyari zahabu, igikurikiraho cyari ifeza. Iyi feza rero bwari ubwami bwa Mede na Peresi bwasimbuye ubwami bw'abakarudaya. Ubu bwami bwa Mede na Peresi bwagereranywaga n'ifeza. Ntabwo bwari bukomeye kuko ubwami bw'izahabu bwari bukomeye, ntibwari bunganye n'agaciro kuko Imana yagiye isimbuza amama akomeye ikayasimbuza amami yoroshe. Rero abamedi nibo babanjije kurwanya ubwami bw'abakarudayo, hanyuma abaperesi nabo baza kubafasha, bituma ingoma yabo ihanguka. Barayihangura, niyo twasanze muri kiriya gice cya 5 Beluteshazari ubwo yaramaze gusinda. None kiriya kiganza cyanditse hariya turaja kubigeraho ukuntu ubwami bwabo babusimbuye. Hanyuma rero muri iki gice cya kabiri
nanone ukamanuka hepfo imiringa nayo yageranywaga n'ubwami bw'abagiriki n'ubwami bw'Iburayi bw'iburengerazuba. uyu mwami w'umugiriki witwa Alexander mukuru niwe rero wahubutse mu Burayi ngo azayihuta cyane. None hamaze gushika akuraho ubwami bwari buhari bw'Abamedi n'Abaperesi, kandi ubu bwami bw'Abagiriki bwategetse igihe gito cyane. Ririya hembe rimwe rero ryabonetse riri mu ruhanga ni Alexander mukuru, hanyuma rimaze kuvunika isekuranye n'iriya ntama ari bo Bamedi n'Abaperesi. Yari ifite amahembe abiri, bivuga ngo n'ubwami bw'Abaperesi n'Abamedi n'Abaperesi ariyo amahembe abiri yabonye muri kiya gice cya 8. Hanyuma rero hamera amahembe 4. Ari amahembe 4 yari ifite amahembe ari kagira ngo n'amababa 4 ku mugongo wayo. Bivuga ngo igisiga rero gifite amababa 2 kigira amababa 2. Ugihaye amababa 4 cyakwihuta cyane. Ari amababa 4 bivuga kwihuta ku bwami bw'Abagiriki bwafashe isi mu gihe gito gusa mu myaka 8. Bari bumaze gufata isi yose, ariko ntibwatinze amaze gufata isi mu myaka 8 washitse mu myaka 12 ahita apfa. Rero ubwami bwe bwasimbuwe n'abakuru b'ingabo 4. Abangaba nibo bagereranywa na wa mutwe wiwe wameze mwandi mahembe 4, aribo bwa bwami rero bugereranywa n'ifeza. Uyu mwami rero w'Abagiriki amaze kuvaho hagiye abakuru b'ingabo 4. Umwe yitwa Seleukusi, undi akitwa Lysimakusi, undi akitwa Kasanderi, undi akitwa Ptolemy. Abo bagabanye ubwami bwiwe. Ntabwo ubwami bwe bwategetswe n'abana be kuko abami basanzwe babigenza, ariko abo bakuru b'ingabo nibo bagabanye ubwami bwa Alexander mukuru. Uyu nguyu witwa Seleukusi yagiye muri Syria n'ibindi bihugu vyegeranye na Syria ka Israel, usibye ku Israel tamugomokeye. Turaza kubigeraho mu gice cya 7 ture ukuntu yabarwanije. Hanyuma wa kabiri yagiye mu Misiri witwa Ptolemy, yagiye gutegeka Misiri. Witwa Kasanderi na Simakusi bagabanye Uburayi, umwe aja mu Burayi bw'iburasirazuba, undi aja mu Burayi bw'iburengerazuba. Hanyuma rero uyu nguyu wa Misiri, uyu nguyu wategetse Syria nako ari we Seleukusi, yagiye kurwana, akomeza kurwana bari abami ko ari 2 bategekaga Uburayi, aja kubasimbura ku ngoma, asigara ku ngoma wenyine. Icyo cyatumye akomeza kurwana n'umwami w'amajepfo ari we umwami wa Misiri. Turaja kubisanga mu gice cya 11 cy'iki gitabo. Reka dukomeze twihute tugere mu gice cya 3. Nanone tumanuke bukeya hano kunda ibibero nako gohera ku bibero ukagera ku maguru. N'ubwami bw'Abaroma ari ya nyamaswa yabonye muri cya gice cya 7. Yayivuze ngo ni nyamaswa, yavuze ngo yayiburizi nava ngo ni nyamaswa iteye ubwoba, ngo yari ifite imikaka, ngo yari yaga ibintu mu bisiga kabesiri babingisha amajanja. Ariko nanone muri kuri iki gishushanyo yabonye ari ibyuma, wagere ku birenge abona n'ibyuma bivanze n'ibumba. Bivuga ngo icuma rero ni ikintu gikomeye, nico kizagicura ibindi byuma, nico kizagicura ibindi byuma. Icuma kiba gikomeye. N'ubwami bw'Abaroma bwari bukomeye, bwatwaye isi imyaka myinshi cyane, uhereye mu mwaka umwaka wa 63 uhagera mu mwaka wa 700 mu mwaka wa 476. Numva ko ubu bwami bwari bukomeye kandi bwategetse isi imyaka myinshi cyane. Hanyuma rero ibibyuma bivanze n'ibumba, bivuga ngo ubu bwami bw'Abaroma bwenda gushira, butagifite bwivanze n'amahanga. Niko kuko icuma iyo kivanzwe n'ibumba ntabwo byuzura neza, kuko Abaroma bivanze n'abanyamahanga ubwami bwabo bwenda gusimburwa. Niko bwari bumeze mu gihe Yesu yavukaga, cyangwa se na mbere yaho. Ubu bwami bwenda gushira ngo bwari bwivanze n'amahanga menshi. Cyo cyatumye yabonye icuma kivanze n'ibumba. Ririya buye rero ngo yabonye mu gice cya 2 niho dusanga iribuye ryamanutse ku musozi,
nguri dasunitswe n'intoki z'umuntu zikikubita kuri iki gishushanyo kandi ngurikubise ku birenge rigenda rihondagura ibice byari byo hejuru kubera ikiriti kubise ku mutwe rikikubita ku kirenge no kubera ko ubwami bw'umutwe bwari bwaravuyeho n'ubwami bw'igituza n'ubwami bw'inda hari hasigaye ubwami bw'ibirenge ari bwo bwami bwari bw'abaroma bwari bwivanze n'abanyamahanga bivuga ngo n'ubwami bwa Kristo bwamanutse ari nk'akabuye gatoya ariko ngo ryabuye rirakura rikwira isi yose rihinduka nk'umusozi rikwira isi yose bivuga ngo ubwami bwa Kristo bwatangiye ari butoya cyane mu kuvuka kwa Yesu batangiye ari buto cyane ariko kugeza muri iki gihe n'igihe kizaza ubwami bwa Kristo buzahoraho kandi nta buzatsimbura ingoma yabwo nico cyatumye ngo rihinduka ibuye rinini cyane ngo rigakwira isi yose. Rero muri tuje mu gice cya gatatu naho muri gice cya gatatu cy'iki gitabo cya Danieli uyu mwami nanone umunyamahanga kuko yakunda kuramya ibishushanyo cyane yashinze igishushanyo cy'izahabu mu kabande ka Dura mu kibaya cyitwa Dura ngo bamaze gushinga igishushanyo ategeka ko abantu bose bakiramye bakakikubitira hasi bakakiramya. Aba basore ko ari batatu rero Saduraka na Meshaki na Abedenego kuko bari baramaze kubahindurira amazina ngo bategekwa nabo kubarara nk'abandi bose kugira ngo baramye iki gishushanyo ariko bakomeje guhagarara bemye ntibemera kuramya igishushanyo cy'uyu mwami yakoze. Nico cyatumye ngo azabiranwa n'uburakari cyane bamureze bamaze kubarega warababwiye ati Saduraka na Meshaki na Abedenego ni mu mwabyitumye cyangwa hari indi mpamvu yabibateye kutubarara ngo muramye iki gishushanyo nakoze mu izahabu. Arabwiye tumva rero nimumva amasambura n'imyirongo n'amabubura n'ibindi byose bivugwa amajwi yabyo mwikubita hasi mubarare muramye iki gishushanyo n'umutabikora nta yindi mana yubakize amaboko yanje. Baramusubiza bati Nyagasani nta mpamvu iri butume tugusubiza aya magambo uvuze Imana dukorera ibasha kudukiza kandi nubwo itadukiza ntabwo turi bubarare hasi ngo turamye igishushanyo cy'izahabu wakoze. Umuyuda rero cyangwa se abantu bakuriye mu mategeko y'Imana ntabwo yari kwemera kuramya igishushanyo umwami yakoze. Niyo mpamvu tubona mu gitabo cya Esiteri Hamani yashatse kuko Moridekayi yamuramya ariko Moridekayi ntiyabikunze yaravuze ati niba ari ugufa nakwemera ngafa ariko hakuramya umuntu kuko aba yishe itegeko rya kane ry'Imana biva ngo ntibakagire izindi mana bashira basenga itegeko rya mbere nako cyangwa hanyuma y'ivyo rero mu gice cya gatanu dusanga nanone uyu mwami Beluteshazari yarakoze ibirori nkuko twabivuze amaze gukora ibirori muri ibirori byiwe ngo byari ibirori ngaruka mwaka bagiraga umunsi mukuru bizihizaga ngaruka mwaka yibagirwa kuko igihugu cye kiri mu ntambara kiri mu bihe bibi none ngo barasinda barinzi bari ku marembo no ku nkike barahava nabo baza kwizihiza ibi birori. Bamaze kuza muri ibi birori Abamedi n'Abaperesi kuko bari bazi uyu munsi ngo bayobeje uruzi Ufurate igice cya kabiri cy'uruzi barakiyobya bakiyobereza ruguru mu isoko amazi aragabanuka baraza binjirira mu mugende w'amazi muri aya mazi aho niho babonye umwanya wo kwinjira mu murwa. Uyu mwami rero amaze kubona ikiganza kidafite ukuboko cyandika ku rusika cyanditse ari amagambo abiri Menemeni Tekeli Oferasini bazanye Daniyeli arambwira ati Imana yabaza iminsi umaze ku ngoma shiraho iherezo ubwami bwawe buragabwe buhawe Abamedi n'Abaperesi ati wapima mu pimo ugaragara kudashitse nico gituma ubwami bwawe bugabwe buhawe Abamedi n'Abaperesi. Ariko yari yavuze ngo umuntu umusobanuriza inzozi ngo ari bwambikwe umukufu kandi ngo azobe uwa kabiri mu bwami bwiwe. Muri iryo joro rero uwo mwami Beluteshazari aya Medi n'Abaperesi binjiriye muri aya mazi y'uruzi Ufurate uko bari baruyobeje amazi abamake binjira mu mugende wayo barinjira bamaze gushika batungana ku nzu y'ubwami bafata uyu mwami baramwica. Uyu mwami rero azira uburangare bwiwe kuko yakoresheje ibirori abarinzi bava ku marembo abandi bava hejuru ku nkike bituma rero abahanzi babona aho binjirira muri iki mu gihugu ciwe baramwica. Mu gice cya gatandatu twari tuvuze kuko iki gitabo
iki gice tugisangamo akagambane ka Daniel bamugiriye ba ministre bakoranaga nawe baravuze bati Daniel agize iminsi ari umutegetsi mukuru kuko yari azagahabwa icubahiro gikomeye akaba ari ugirwa ministre mukuru w'intebe abandi bose bakaba munsi ye bamugirira ishari cyane baravuga bati umugabo nta mpamvu tuzamubonaho ati keretse tuyibonye ku mpamvu y'Imana ye nijo cyatumye bashiraho uyu munsi baravuga bati reka dushireho umunsi umwe mu minsi 30 abantu bose bazagira iminsi 30 basenga umwami badasenga izindi mani zari zo zose. Umwami Dariyo ntiyamenye ico bashakaga ariko yogira ngo nukumuha icubahiro no kumusingiza arabyishimira cyane iyo tegeko arishiraho umukono ararisinyira. Hanyuma rero nyuma za kumenya ko ari Daniel bashakaga ubwo bamubwiraga bati Daniel we nta kwitayeho wa mugabo w'umyagano wavuye mu gihugu ci Yerusalemu cy'Ubuyuda ati we ntiyubahirije itegeko ryawe ndetse ari mu gusenga gatatu ku munsi. Uriya mugabo Dariyo ngo ararakara ngo yagerageje kumuvugira cyane ariko bamuhatira ku itegeko rya Medi na Peresi ngo ritari vuguruzwa ngo baravuze bahereye umunsi wose barawurira ngo bayashaka ukundi yakiza Daniel ariko ntibamwemerera. Rero nico catumye yemera ko bafata Daniel rero bakamutahariya mu rwo rw'intare muri iki gice cya 6. Ariko umwami muri iyo joro ngo ntiyacurangiwe kandi nta birori yakoze kuko byari bisanzwe kuko yari babaje ku bwa Daniel. Ico catumye ngo azinduka kare azinduka ku mwobo w'intare arabaza ati Daniel mugabo ukundwa Imana ukorera yabashiye kugukiza. Daniel asubiza ati Nyagasani Imana yohereje marayika wayo afata iminwa y'intare ntaco yantwaye kubera ko nabonetse imbere y'Imana nta gicumuro mfite. Ati nawe mwami imbere yawe nawe ntaco nagucumuyeho. Ategeka kuko bamukuramo maze kumukuramo bafata babagambanyi bose ndetse umwami ategeka ko babazanana n'imiryango yabo yose niko kubatamurura urwo rw'intare zirabatanyagura zirabamara. Rero bivuga ko umwanzi ngo agucira kobo ariko Imana nayo ikagucira kanzu kandi ngo urucukuriwe umugabo sigwo ruza rumutwara. Igihe cyose iyo twiringiye Imana ibasha kudukiza no mu bihe bikomeye. Hanyuma rero iki gice cya 6 nivyo birimo tugiye kuja mu gice cya 7. Iki gice cya 7 rero turi bugitindemo kuko kirimo ibintu bikomeye cyane. Tugiye gusobanura noneho izi nyamaswa kwa rizine Daniel yabonye. Izi nyamaswa kwa rizine Daniel yeretswe dutangiye kwa gice arico gice cya 2 cy'iki gitabo. Daniel yabonye izi nyamaswa kwa ari enye muri iki gice cya 7. Yabonye imiyagine ihubuka mu nyanja ihubuka mu ijuru ngo abona inyamaswa enye ziva mu nyanja. Iyi miyagene ine bivuga ngo ni itegeko ry'Imana ryavuye mu ijuru rivuga ritegeka ibihe by'aba n'itegeko ry'Imana ryavuye mu ijuru n'itegeko ryatanzwe n'ijuru gutegeka amahanga nivyo niyi miyaga kwa rinde. Hanyuma rero iyi nyanja ni isi yarivuyemo izi nyamaswa kwa renye. Inyamaswa ya mbere twavuze ko yasaga n'intare, inyamaswa ya kabiri yasaga n'idubu, inyamaswa ya gatatu yasaga n'ingwe, inyamaswa ya kane wari inyamaswa iteye ubwoba weconshomeraga ibintu byose bisigaye ikabisibangisha amajanja niko bitubwira. Inyamaswa ya mbere yasaga n'intare ni ubwami bw'abakarudayo bwabayeho muri 605 burakomeza. Inyamaswa yasaga n'idubu ni ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwabayeho muri 538 BC burakomeza nabwo burakomeza. Inyamaswa yasaga n'ingwe nanone ni ubwami bw'Abagiriki bwa Alexander mukuru bwari bukomotse Burayi bw'iburengerazuba bwabayeho muri 333 muri ya myaka baraga bakuramo. Nanone ubwami bwa kane yabonye ari inyamaswa
ngo yariteye ubwoba iyi ngiyi idasaga n'izindi zayibanjirije ngo yariyaga ibintu byose ibisigaye ikabishyira mu ngisha amajanja n'ubwami bw'abaroma ngo bwatangiye muri 63 ukageza muri 476. rero iyi ubwami bw'abaroma ubwami busa n'intare ni ubwami bwa Nebukadineza. Intare rero niyo nyamaswa nanone nkuru kuko twabonye zahabu kuko twabonye zahabu niyo yari ifite agaciro ku yandi mabuye yose. Nanone intare niyo mwami w'ishamba, inyamaswa zose zo mu ishamba burya zitinya intare zikanayubaha. Ubwami bwari bukomeye cyane, ubwami bw'abakarudaya, ubwami bwa Nebukadineza, bwari ubwami bwafashe isi yose burayitegeka uhereye hariya muri kiriya gihugu cy'Ibabuloni ukagera ngo biri tubwira ngo kugera mu Buhindi cyangwa se no muri Ethiopia no mu bice bya Afrika byari bizwe muri ico gihe. Ubwami bwarahageraga. Ubwami rero bwasimbuwe n'ubwami bumeze nk'ubwami bw'ingwe bw'idubu. Nako idubu rero ngo yariye gusa uruhande rumwe, kandi ngo yari ifite mu kanwa kayo yari ifite imbavu zitatu mu kanwa. Nanone ngo yariye gusa uruhande rumwe kuruta urundi ruhande. Bivuga ngo uruhande rumwe yariye guse ubwami bw'abaperesi nibo bwari bufite imbaraga kuruta ubwami bwa Medi. Niko niyo byo bigaragaza iyi dubu rero yariye gusa uruhande rumwe. N'ubwami bw'abaperesi bwari bufite imbaraga kuruta ubwami bwa Medi babanjije kurwanya abakarudaya. Naho rero izi mbavu zitatu yari ifite mu kanwa bivuga ngo n'ubwami bw'abamedi na Peresi. Nanone agakurikiraho ubwami bw'abakarudaya ubwo yari yase ubutegetsi. Nizo zisi mbavu zitatu yari ifite mu kanwa. Inyamaswa rero y'idubu yari ifite imbavu zitatu mu kanwa. Nusoma Bibiliya urasanga ariko ivuga mu gice cya 7. Hanyuma rero inyamaswa yindi yitwa ingwe, iyi ngingo yari ifite amababa 4 nanone ikagira imitwe 4. Aya mababa 4 bivuga ngo n'ukwihuta cyane kubu bwami bwa Alexander mukuru. Iyi ngwe rero n'ubwami bw'abagiriki bwatangiye muri 300 kugera muri 333 muri iyi myaka ya mbere baraga bakuramo BC. Hanyuma rero ubwami inyamaswa inyamaswa yari ifite amababa 4 bivuga ngo igisiga iyo gifite amababa 2 kirihuta ariko ucongere handi 2 kirihuta cyane. Ni bivuga ngo cyafashe isi inyamaswa cyangwa se ubwami bwa Alexander mukuru bwafashe isi mu gihe gito cyane mu myaka 8 kuko twari twabikiyemo mbere. Mu myaka 8 gusa yari amaze gufata isi. Uyu mwami ngo amaze gufata isi yafashe isi akiri umusore w'imyaka 32 yari akiri muto cyane, ariko ngo yapfuye amaze imyaka gusa 4 afashe isi. Noneho rero iyi mitwe 4 n'abakuru b'ingabo 4 baje kumusubirira ubwo ryahembe ryari rimaze gucika isekuruye isekure yakubitanye yasekuranye n'intama zimaze gusekurana. Noneho rero ryahembe ryacika habonekaho hamera imitwe 4. Imitwe 4 rero n'abakuru b'ingabo bagabuye igihugu ciwe bamaze kukigabura. Nanone nkuko twabivuze abakwari 4, umwe yitwa Seleukusi, undi akitwa Lysimachus, undi akitwa Cassander, undi akitwa Ptolemy. None uyu Ptolemy ni wategetse Misiri, wagiye Misiri mu gihugu c'amajepfo ariho Bibiliya yitwa una Ikusi. Naho uyu Seleukusi yategetse yategetse Syria ariho Bibiliya yita ngo ni Kasikasi. Nanone uyu Cassander na Lysimachus nibo bategetse Uburayi, umwaja mu Burayi bw'amajepfo undaja mu Burayi w'amajaruguru. Uyu Seleukusi rero amaze kujaho uyu nguyu wategetse Syria. Noneho ngo yabanje kurwanya Cassander arwanya na mugenzi we Lysimachus. Arabarwanya maze kubarwanya arabatsimbura bakura ku ngoma arahanga. Noneho ubwami bwe buragara burakomera cyane. Uzabisanga muri iki gice cya 7 cyane no mu ca 11. Umaze gukomera buragara
asigara wenyine atangira guhangana n'uyu Ptolemy wari utegetse ubwami bwa Misiri. Barwanye ibihe birebire cyane bagasaza, abana babo bagakomeza bakarwana. Iki gice cyose nugera mu gice cya 11 cyose ni intambara z'uyu mwami w'Ikusi n'umwami w'Ikasikasi, aribo bami bombi bavugwa ahangaha, umwami wa Siriya n'umwami wa Misiri, uko bakomeje kurwana ibihe birebire cyane. Hanyuma rero uyu mwami bigeze ku mwami witwa Antiocho Epifani, yarwanije abayuda, maze kurwanya abayuda rero birwanaho, yanduza urusengero rwabo, kuko za Danieli yari yabivuze ngo nimoni kizira cy'umurimbuzi cyahagaza hera ubisoma zabyitondere. Noneho ngo aragenda yanduza urusengero, abagiramo ingurube, maze kubagiramo ingurube ku gicaniro cy'Imana yabo. Umugabo witwa Matatiya arahaguruka n'uburakari bwera, acumita inkota umuntu waza akora umurimo w'ubutambyi n'umusirikari wari umuhagarariye, arabica. Amaze kubica, noneho abantu bo muri uwo murwa, muri ako gace byakorewemo, barahunga baja mu ishamba, bahunga umwami w'Abagiriki. Maze kuja mu ishamba rero, uyu witwa Matatiya yahunganye n'abahungu be 5. N'abahungu be 5 bageze mu ishamba, noneho n'abaturage bamwe bahungira ahantu hafi y'inyanja y'umunyu hitwa ku Murani, ahantu noneho ubwami bw'Abagiriki bagabaho ibitero ku baturage bari bahari, bari kumwe n'abana n'amatungo, yishe ngo abantu bagera ku 4,000. Umwami w'Abagiriki amaze kubica, ingabo za Matatiya aho zari ziri, kandi ngo yabateye ku munsi w'isabato ntibirwanaho. Matatiya rero ngo abwira abagenzi bati, nitutarwana ku munsi w'isabato bazaturimbura batumareho. Bati kubw'ivyo rero tugomba no kurwana ku munsi w'isabato kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Matatiya rero n'inyeshamba bari kumwe batangira kuza batera ubwami bw'Abagiriki, kuko bwari bwamaze kwigarurira umurwa wose wa Yerusalemu. Bakomeza kurwana, barwanye igihe kirekire. Uyu Matatiya yari umutambyi kandi akaba n'umukuru w'ingabo uyoboye igitero. Uyu Matatiya agwa ku rugamba. Amaze kugwa ku rugamba rero, hajaho umuhungu we witwa Yuda Makabayo, ari usubira mu mwanya wiwe. Niba uza wumva ibitabo byitwa ba Makabe biba mu gitabo ca Bibiliya ntagatifu twe tutagira, hari ibitabo 7 twe tutagira, bimwe ibitabo byitwa Makabe wa mbere n'uwa kabiri. Nugira amahirwe yo gusoma iki gitabo uzasangamo amateka y'uyu mugabo Matatiya n'abahungu be 5, ukuntu bagiye mu ishamba n'ukuntu barwanije ingoma y'Abagiriki. Hanyuma rero uyu mugabo amaze gupfa, Yuda Makabayo arakomeza ayobora intambara, nawe agwa ku rugamba. Amaze kugwa ku rugamba, hajaho undi witwa Jonatani, nawe arakomeza ararwana, nawe agwa ku rugamba. Hajaho undi witwa Simoni. Uyu Simoni nawe arakomeza ayobora intambara, nawe ararwana. Iyi ntambara bayirwanye imyaka igera kuri 3. Simoni nawe agwa ku rugamba, iwe ntiyaguye ku rugamba, ahubwo yishwe n'akagambane kabashakaga gutsimbura ubutegetsi bwe. Rero amaze gupfa, hajaho uwitwa Yohana Hilikiya. Uyu nguyu rero yumva ko ingoma y'Abaroma yakomeye, yagiye kuzana Abaroma baza kubafasha rero kurwanya ingoma y'Abagiriki. Barwanya Abagiriki rero barabatsimbura mu gihugu ca Isirayeli. Bamaze kubatsimbura, bakoze umunsi mukuru wo kweza urusengero. Bamaze kugira uwo munsi mukuru kweza mu rusengero, n'ubu ngubu uwo munsi hora wizihizwa, na Yesu yarawijihije. Ndanditse muri Yohana, nibutse bari mu gice cya 10, umunsi mukuru wo kweza urusengero, na Yesu ngo yawubayeho, n'ubu abayuda baracawizihiza guhera ico giye kugeza n'ubu. Hanyuma rero uyu nguyu Yohana Hilikiya niwe wazanye rero abayuda, niwe wazanye Abaroma birukana Abagiriki ku butegetsi rero mu gihugu cyabo. Bamaze kubirukana, niko abayuda bisanze bari mu bukoroni bw'Abaroma. Yesu yavutse umwaka wa 4 w'iyo myaka, umwaka wa 4 nako w'imyaka dufite,
asanga abayuda bari mu butegetsi bw'abaroma babugize mu gihe kitari gitoya. Uyu nguyu Matatiyani watangije ishaka rya cyangwa se ishaka ryabo ryitwaga ngo n'abafarisayo, ni watangije icama cyangwa se ishaka ry'abafarisayo. Ubundi abafarisayo bivuga no kwanga ikizira, ariko mu gihe cya Yesu bari basigaranye izina gusa, ariko batagikora iby'iryo zina. Nico catumye Yesu yabaziraga, nico catumye Yesu yabagereranyaga n'imva, akavuga ati imva abantu barayirimbisha inyuma ikaba nziza, ariko imbere ngo ari amagufwa nuka. Rero Yesu yaziraga abafarisayo cyane, kuko abafarisayo bari bafite izina ryiza ariko badakora ivy'iryo zina. Nico catumye Yesu atakundaga abafarisayo, nuko ibyo bavugaga si byo bakoraga. Nanone haje nyuma yaho hakaba n'abasadukayo. Abafarisayo rero bo bemeraga umuzuko, bemeraga ko Imana iriho, bakemera n'umuzuko, bakemera ko n'abamarayika bariho. Dusanga na Paulo nawe yari wo muri rishaka ry'abafarisayo. Abasadukayo bo rero bemeraga Imana gusa, ntibemeraga umuzuko, ntibemeraga n'abamarayika kuko babaho. Nanone hakabaho abandi bitwa n'abanditsi. Abanditsi rero nibo bandikaga Bibiliya cyangwa se kwandukurura Bibiliya zishaje no kwigisha abantu amategeko y'Imana. Nanone hakaba abandi bitwa rero n'abayiseni. Abayiseni ibo bashaka ngo abantu bibandaga cyane ku bintu by'umwuka, kugira ngo Imana izabatabare bitanyuze mu mbaraga zabo. Bakundaga gusenga cyane no kwiringira Imana. Ariko hakaba abandi bitwa ngo n'abazarodi, bakoreshaga imbaraga, ndetse babona abaroma bakabakubiranya bakabica. Icyo cyatumye Yesu yababwiye ngo umuntu nagukubita urushi mu musaya umwe umuhindurira undi musaya, kandi nakujana mu gikingi kimwe wemera kujane no mu cya kabiri. N'abazarodi yabwiraga, nubwo batabyumvise. Yesu yarazi kuko badafite imbaraga zo kwikura mu butegetsi bw'abaroma. Rero ni mpamvu bataha Yesu baje kumuhakana. Bari bazi ko Yesu azavuka ari umwami wo kubakura mu butegetsi bw'abaroma, ariko Yesu yaraje gucungura imitima. Ndetse niyo mpamvu ngo bari bashatse, hari umunsi ngo bashatse kumwimika ngo bamugire umwami wabo. Yesu abacamo arahunga, kuko Yesu atari yaraje kuba umwami w'isi, ariko yari yaraje kuba umwami ucungura ubugingo n'imitima y'abantu. Uko niko byari bimeze rero muri iki gihe. Aba bazarodi rero bashaka kwirwanirira no gukoresha imbaraga zabo, ariko ntibabigezeho. Abandi bo baje gutuma rero Yerusalemu isenyuka mu mwaka 70, kuko bakomeje gukora ubugome babukorera ingoma y'abaroma. Bigezeho abaroma barakaye, bigatuma basenya uyu murwa wabo wa Yerusalemu mu gihe cy'umugabo w'ingabo witwa Tito asenya Yerusalemu mu mwaka wa 70. Nanone hari abandi bitwa ngo abaherodi. Abaherodi rero nibo bavagamwo abakoresha bikoro. Abangaba bo ngo bashishikarizaga abayuda kuyoboka ingoma ya Roma, kandi akaba aribo bizerwa n'ingoma ya Roma. Nibo yahezaga yatoragamo abakoresha bikoro nk'abazakayo n'abarewi. Waje kwitwa Matayo, gihamagawe na Yesu. Waje kwitwa Matayo, amagawe na Yesu. Abangaba bavaga mu baherodi, ngo bashishikarizaga abantu kuyoboka ingoma ya Roma, kandi nibo bakoreshaga n'imisoro. Barabakoresha bikoro, bigatuma abayuda batabakunda cyane, babanga, kuko bakundaga kubatwara ibirenze ibyo bategetswe. Ubw'ibyo rero gucungura umwanya, numva twagarukira muri iki gice cya 7, tukazaheraho dukomeza ubutaha. Niko tugarukiye rero muri iki gice cya 7 tuvuga ku bw'iki gitabo cya Danieli. Ubutaha tuzahera ku gice cya 8, hanyuma dukomeze. Ariko igice cya 8 cyo nta bintu byinshi bikirimo, cyase nanakivuga. Reka mvuge iki gice cya 8 kirimo nanone za nyamaswa zibiri yabonye, imfizi y'intama n'imfizi y'ihene, aribo bwami bw'abakarudaya n'ubwami bwa Alexander mukuru, ariyo imfizi y'ihene. Ubwo twari twamaze kubivuga. Zabisome mu gice cya 8 no ku murongo wa 4 kugera kuri 5, usimbe ku 8 ugere ku 14.
no ku 14 komeze no ku 15 kugeza kuri 27 uzasangamo iby'intama imfizi y'intama aribo bwa Medi na Peresi hakaba nanone n'iyisekurume y'ihene nibwa bwami bwo bagira iki twamaze kuvuga nta bintu byinshi biri muri iki gice ni ibintu zombi bikunze kuvugwa cyane muri iki gice cya 7 muri iki gice cya 8 nako hanyuma rero numva twagarukira aha ngaha kugira ngo abantu bazadukurikira batazarambirwa abantu bakunze kurambirwa iyo umuntu yavuze umwanya munini bituma abantu barambirwa tibakurikire ibyizo nyigisho. Iki gitabo rero cha Daniel ni gitabo cyiza cyane, ni gitabo kitubwira amateka yatambutse. Ubu tumaze kuvuga cyane iby'amateka yatambutse, ariko nitugera mu gice cya 12 tuzasanga none harimo ibintu bisha bihuye n'igitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya 13 mu gice cya 19. Ibyo bitabo bivuga hejuru y'ibizaba mu gihe kizaza, kuko Daniel yeretswe iby'imperuka muri iki gice cya 12. Rero Imana ibafashe kandi baho umugisha kwihanganira kumva aya magambo. Abankurikiye mwese, yari Pasteur Dieudonné muhaganiraga nawe kubwa aya magambo y'iki gitabo cya Daniel. Tuzakomeza ubutaha tugisoze neza, hanyuma yaho tuzaganira ku gitabo kizahishuwe. Ndashaka abantu bamenya cyane ibyanditswe byera kuruta kubwiriza. Tugize igihe